Gledate Sindikalne vesti. Predsjedništvo Stržisa u posjeti Kraljevu. Intervju predsjednika Stržisa za dnevne novine Kurir. Predsjedništvo Stržisa na čelu sa Pericom Đorđevićem 1.11.2013. godine održalo je radni sastanak u stanici Kraljevo sa predstavnicima čvorne sindikalne organizacije. Na sastanku se razgovaralo o predstojećoj sistematizaciji i dešavanjima u AD Železnice Srbije i aktualnim stvarima vezanim za rad sindikata. Premijer Dačić rekao je prekjuče da će zajedno sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, kineskim partnerima, predložiti zajedničku realizaciju projekta rekonstrukcije pruge Beograd-Budimpešta kako bi se vozovi na toj deonici kretali brzinom većom i od 200 km/h. Perica Đorđević kaže da bi za Srbiju bilo pravo čudo kada bi se kretanje vozova vratilo na projektovne brzine od oko 80 km/h. Ako premijer Dačić uspe da brzinu vozova vrati na projektovane brzine, mi ćemo mu dati orden. Apsolutno ne verujem u to da na relaciji Beograd-Budimpešta voz može da ide 200 km/h, pa pogledajte naše pruge. On dodaje da bi umjesto ulaska u nove projekte prvo trebalo realizovati kredit koji je uzet još 2007. godine. Prvo bi trebalo da ljudi železnice realizuju kredit koji su dobili još 2007. godine. Na taj kredit još ide kamata, a najgore od svega je što je taj novac do sada neiskorišćen, kaže Đorđević.